شارەداریya gela Hesekê di çarçoveya plana xwe ya 2026 de dest bi esfiltkirina kolanên sereke û yên daxan kir. Li gorî planê şaredarî dê li nava bajêr kolanên Mehetê an jî Mehetayê, Dolaba Wês, Koleja a Çandiniyê û her wiha ji çarxereya Xeşman heta çarxereya Dalaê û çarxereya Pîşesaziyê esfilt bike. Hevseroka şirketa Dicle ya Esfiltê Nisrîn Ehmed diyar kir ku budceya ku ji bo projeya hatiye veqetandin têra tevahiya bajêr nake, lewma ew ê tenê kolanên herî zêde zirar li wan bûye esfilt bikin. Nisrîn diyar kir ku riyên ku dê werin esfiltkirin nêzî 25,000 metre çargoşe ye. Di demên dawî de şeniyên Hesekê li ser rewşa xirabariyên sereke û yên taxan gelek gilî kirin û ji şaredariyê xwest riyan sererast bike. ما إيرو ديسبليكاري زفتكري ريا محطاية مشاريع بلدية 2026 أو كمية وانا إيصال شغلي 25,000 متروية أو شارع محطة وشارع جسر دولاب عويس وكليات زراعة ودوارا خشمان حتى طلايعة ودوارا صناعية بس بكي أفكار أنا البيشامية بشتوي أم نزانن كاني هلا ميزانيك دجمر ورا إن شاء الله مي شرعي دجي تمام بك.